A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wezi watukufu mtumswamehi be na kufanya video vani be sijwamba wenyo wa signali ta video kana problem du coup utizim. Mamota mangalie ititre na ikadzava watukufu mundungao na watukufu mtondungao nuna yakinambane video mtu partager wengi waione ukamba sina usikitifu na zoezi kwamba dispara ushisua shatu shashinzwani maana wasiro rorongwari mzwano ikajimbovu mzwani ule amrenda mbovu odwa amrenga amtia kapwani ambanga be ule amrenda njema weka mono basi zode zilo na waswanzwani mzwani ule amrenda mbovu weka mono mbavala mrenda mbovu wewe rengana mafu amtia tsingoni amustawidza amnukidza na marasha nkufete beula mrenda njema weka ono ambavale arendwa zema wezi watukufu raharna period ya kampani ni periodi komba kakula bomana atavotewa waenda mbio anyesedza program yahe maraiya watau ambar simdunga deunu au simdunga deunu elewa be tina usikitifu na munga lia zijiro nzwani amba nzwani Rashidzani nzwani karna mwenge elewa nzwani karna mwenge miji mengi ilo nzwani yoke sina mwenge le razini mwambioni ile 11h16 ntosbutini la vena mwezi mgu amba imiji ya rengara ngu havi hula wani huhea tahungia dumoni tareje nyuma kele pia taringia na mpomoni lingoni sima ho pia kavasi mwengele razini yuo sikitifu maana uno wakati wa siasa ike lazima mba serikali mwampaviu andrembio andeta amfanya arongomba na rvele ho mwenge mara yanga watu namba kweli insi senda hebuza be halo pia komba Rashidzani wanyawe viti sukungavi leo lendi rangu vendredi rakao na mwenge harna sektori ya moya nyuma kele rakao na mwenge vendredi uviri bara ngu vendredi au bipe karao wana tavoja na dimanche 20h devo koja courant 20h na imagine mwanadamu ala baharini andasika pwere lahe au mwanadamu anda mtsamdo andanuna mabawa yahe amba koja conserver harna zi congelatori wayandasika pwere baharini amba koja conserver harna congelateur rangu vendredi karao na mwingi vondrongo de tso ujao mtonswami nzime tele topate tortia fijo vona zirongwadi mwenge tsowaja na kuzima itelera busi beri viti sukuncharo ambakarao na mwenge yoti dia maisha mzwani aya tumainiwo be usikitifu wangu ujade ukamba wanzwani wengi rasa maongea ukayahima rasa wanzwani wengi maongea ukayahima kawashinda mezi ambara harna danje ile ularongo matharna danje basi wanzwani rasa karamaizi ambara harna danje one au 21e siècle wanyo pia harna zinsi wasenda mbio i secteur de l'énergie ikemba yo ya satisfaisant wanadamu maraya wakema satisfait na insiao amba kweli gouvernement yatu irfanya projet tatiani mwenge wa vavo 24h/24 benzwani wanyawe vanvonto hadis vande nuno tsole wa bipe vale waja bikavaka elewa uparambarango asubuhi rangu zuzikara kana mwingi tas telefoni zifu karsina tana chongo hii jiro harno lemengu ambarsi juambaradi havi na leo dunia litend karsi morde zamara kamba mwana damu ko joye nshitu ambaskane telefoni leo wana damu pia wasdepende na telefoni amba ujue mba maho vanalo hajeje mwanyao hajeje ili dunia para havi kumori para havi leo ramujo kambarsi lishwa Shidzani chongo morde yo irisirambiamba wanyowano azimi amba badame sur le 14 janvier pardon ya zivoti telefoni zatu zife pia telefoni zatu zife si jozo zihijiriu nikavu sihijiri masakri harna zibiro bevusketa na mtu komba telefoni ya inamoro amba to zipublie dunia wazone pare ikemana roona harna dictateur za wanyawe dans les pays ziluna ma dictateur wakati wa scrutin kama halo amba waanzimi amba voti zile wazirenge nguvu basi wokupe na erezo wokupe mwenge pare maranya wajipare amba kawasi tana ntongo hii jiromba wasiona wairongowe
usikane telefoni wa namba wa mtu ala sibi ya biro wa publier, usikane mwenge telefoni ya kana moro wa joa wa publier. Basi tifikiri amba labda serikali wa ndeta wa maize amba système ya lazima arrive itsedeyo na renge courant pare wa dze kama halo tayaremo para le dimanche ba dameso telefoni zao zifi vuskena tena ta telefoni ama hususan de zwani. Maana je vous dis élections zini zisi jouer destea azali si jouer de harneshi swa shanzwani. Mananga jamono miji mengi ahingia asambilo na lawe elewa vale ile dalile ukamba ngazija azaliwe katola premier azali katola premier ngazija azali asitumaini ambade nzwan van di aje afanye daka yahi anye zoto fanya umordalo ziafanye aparece votizini avire ahima rongomba aremensoma mojagwa de le premier tour bengazi jamono kama mba vonsanda unasambilwa na lawe delegation yahe na lawe kartuanza mono zaijire mvuni amba wana mashababi ya mvuni wahimi wa mkonyo moja warongwamba sija tengwela azali hono na uzolikiri elewa wagugursi zana vavota sabu wanyese dzamba o masujai kawatsamana kawaona mba wafanyilwa njema baswaswa mzwani kweli. Ama wajima zangu wa nyumakili wonu tolianisha doangi nyumakili kavupare musubu tumlawa mlishia malazanyu kamanda matunga zinyombe kamanda kasuba kimangalia wanabe arifu tolo wa mabusi mavomtu asipashia kamwe ushu kadomoni mwere mjadza manifest wantu waonomba kweli mzenge na mvua azali atopara zvoti de le premier tour na vale pare kalivo nyumakili kuranka ivonyo makeli kweli wanyu vozi mviti skumbili makavaka mwingi wala maongea nikashinda fanya hazi marungamba wanyu nzwani musiperde kama sina tana mwiparao bi wanzwani mfanya kama mori nchini sisho na emota ndongo mtorungamba religiwa kurayo muhimu na maisha mwanadamu leo lo mwanadamu anashomba kasina kura wosana mtu aluka burini mana telefoni yao lazima ikane moro, lazima ukane congelateur conserver zuntu zao, lazima ukane kura uangalie zijiro mwenzi. Basi lo mwanadamu ajuparomba telefoni yao kesina moro, yo maisha diavi. Na wanadamu pia wasidepende ha telefoni leo. Yote dia maisha mzwani lazima ayavoze urongwemba mtudu wae unu. Mtudu wae. Elewa, mtudu wae rasa. Shidza shinirishi nshovani. Yanti dia maisha ya tumaini wamba meso regerje riaenshi rangu hali wasuru yenshi shidza wanyauta ra 21e siècle ra 2024 maungu ya tukashinda maruha tura raili wamba vani kava mchunu karvingia hairi nzwan van rajora tawa makandida vota wanzanu wangu watsomana na wami amba mana je soutiens plus Azali. Vous avez raison, soutenez votre candidat. Moi, je soutiens mes propres opinions. Je soutiens mon opinion. Si je rakasawara dunga zanyo, amba ndunga Azali, ni komba kula mtu anaye opinion ayo nao. Elo, wanzana wangu munmanishia mwamana na wamir tuanzana votiza ivira. Nikade le 14, nikani lumapara, nikawasidera para, rismane, bezinde skweli na rizorongowe, amba mzuani rama uri magonzi. Ojwa gonzi, watulire mantimbu abasavani. Na wahilirenga ulisukuma mba narende lisenda dovo hule tena kalishindi wongwa ikoshinda afanya hazi amba vale koli rendwa mbovu wasida lorli wanzuani yeleo wanzuani narangalia mbarangu yezini wangavidu wafungwa wantu wakafungwa ngazi jaho walibere wapia wantu wakafungwa ngazi jamba wafungwa hasiasa awalibere wasalia pia wadzao malagon hao na zifami za wanzuani au contraire wantu walonko kiwo wawengi wanzuani amba wafungwa maana chini mzuani kala zumalagua vozi depute Ramlati akola gwa harnai meeting ya juawani basi siku ya vilu kwa hishari sikia kama zifiti amba depute Ramlati asizungulana andra fungwa maana ntinu ngazija mantina mola gwa wemlihidza Azali wempuwa mwaniha wala ngazija ule katondo tambishwa mbasendo sikwa andra fungwa de mzwane hisoka to arongamba hana rivoto wangina beti de Azali mzwanu lewe zungulhana ajure mwangwe andafungwa maana ntini wasiro risidziwa amaroria wamitu vantu na memba Nurdini fahamu raharna periode ya campagne que vous le voulez ou pas je soutiens mon candidat comme vous soutenez votre candidat vous ne pouvez pas m'obliger à soutenir votre candidat parce que c'est votre candidat et moi j'ai aussi mon candidat moi elewa bavo mtasi genre sidzama va Nurdini fahamu shivashankoki oho
o shivani na nekamtandre afuhoho yedi bwana mtaka kadiri amba tofao uelewa ini jihad deri wanavani wanzwani ini jihad deri wanavani nekar kensamba kula mtu residiwa reketa suzili nyoa vanne mtasirita yosidia maisha tukatobuza na rikiwa ngwana wasujai wantumba karsiri sidziha rihime rirongwemba no karivenze nzwani rarendwa mbovu nzwani tsola jeje ngamane kama mashababi yashi nzwani rivere mihono risibalwa zanyo risiremo ankete ruwezitu karsima radai hakizatu nzwani ketsola ashidzani ketsola wa harnangama ilikombadi ashukidziwa na siasa za viravani yelewa voneka vantu arisidzihao ambavalwa tunofungwa wamiti Syria wala Syria tana ntongo wala kavasi tana mfatu nrisidzao maana kavasi mtu ambawe nlisa we nosa wantu aria wadu wantu kombarwa Syria mbatotola mahazini wamika vasi mtu andrenga hazini amba vale antojana kensina na munkal coach la ile nunca kumba namna kensimba monsieur le directeur tisi wa halu wamisha babi nionao tisomo tina akili yangu wongo wangu sifanya hazi tiso kama ndene susulia mahoti wantu pia mloho mzidi wai na kamshindi muona voti za aipara zivoti kamsomo na nyuma kele rangu apara zivoti za 2019 azirenga tinda jefanya nyuma kele mtini aifanya nyuma kele amba wanyu muyono arasema ungamyu kahima musirisi dziha wanyu moria wamitiri umriadi Allah subhanahu wa ta'ala amumriadi na mangu de mwana damu angina vavu wamtimri yelewa mana mitisijwa tojo mfunga mana jeje tirongwamba wamitisi mvote azali mana tisidunga mafikira ya hiti sidia viti mtumbo tutsonga valwami njenriye kambara vani sojonre mwana nabaliwa atsorengar balie pia tarkome pia mzonvana mbarte pia shivasha di havi amba tojorenga wasi pia andar balie shivanho waswanzwan mana rongomba karsimtsa de shivisho na rendo njema voru reconnaisse amba koli mtu narfanya njema arto himar dai wasi mtu arfanya njema wasirojua mtu arfanya mbovu rojua mba unarfanya mbovu wasi karjo kensamba plakati rehiro amba swata madzi neredi hamasama anzwani narilishe sa remblamba mjoma na mzona hiromba mtamadzi omonjwa mtamadzi mana mzona rendo mbovu ekaziji wekajemba mtu lamrende mbovu himatina ndo mpara mtule amsusulia antini ide mana riromba rwaswata madzi vonsirenda raenda ngazija waswata madzi raenda nzwani hatu lague raenda maore waswanzwani waidzi mana ntini wasikarshindita yatu swafiritsa harna ikomori ni wasitu karshindi borao mwali ambao utakalagua waswanzwani wasikarsina yani mana yatu lona komorvani ntini undu akatraka lazimuri hime rungwemba no nzwani rilemewa vundo l'hôpital ya Bambaula Mtsanga l'hôpital ya Bambaula Mtsanga kefanyilomba ya kokade l'hôpital de référence ya kokanzwani tungi ajafanyilwa ntini azali aja rongwemba yode nzwani ode nzwani hai nzwani sho hindi aja minimize kaya volwa ijirma ya kalazimumba ya l'hôpital ya Bambaula volwa ijirma ya kanayo wantu ajwe moziro ababo tungefanya ntini qu'est-ce que vous avez vu avingi chantier l'hôpital yahe anrefanya de el maruf ngazija parentini wangazija waone kweli azali arfanya voile l'hôpital lo hombo ujuma l'hôpital ya hombo ancien l'hôpital voile l'hôpital ya kufanywa vavol na Qatar l'hôpital yo ndi bovra na yashibambao lo moyo ndungalia zikaro za vavo zuolo ezuma ziolo zimashini zakava vavo ziolo manantini i projet isabotewa mana ari ile ya sambi aifanya nzwani ama uspara na shinzwani amba wahimu wasiunga mhono ntongozile amenye pia zi projet za kanzwani vani ambazo zikazi lazimu zinufaishe nzwani kazafanya shidziha amana tsawa shababi wa shinzwani musihiru amba narendera jadze meeting wami de ma propre fierté tatwenda je n'irai pas remplir un stade pour montrer au monde que Azali est aimé en juin. Non, qu'est-ce qu'il nous a fait en juin? Lo vusrongo namba mtaslamba senda lopitalia hombo mtanrofa uslamba usenda lopitalia hombo ndondro azihiriwa na vale de mighty de ondro ipara ohule usenda ondro afi maana kavasima doktori lopitalia bamba oyo ikana materials komba zoza toshinda zihira wantu de isabote wakamwe halo
kavu na rendre rengezi pesa pia ndirafanye de l'hôpital ya Moroni mana ngazija de lazima ufike zi projet mono zi projet ndibovu za hotel gala wa ifanyilwa de ngazija l'hôpital ndibovu ifanyilwa de ngazija zi projet nyingi za mavari zo ifanyilwa de ngazija mana hodi hao wanzwani rasaka mshinda rahimara rungwamba aha na rimer tahe mtunzwan vana batsordailia tside Sarkozy tside Hafi tside Mirwadi wale wohirwa maleshbot ce sont les lèche-bottes. On joue à lèche-bottes dans le sol on sous les mahoti. Tout de kawashindri hima wa dai nchongo mbayo ya concrete wa concretize harna shiswa shinifanyishizia. Kula mtu ana intérêt personnel za mwezo hifaji pare na mahoti ya ya buha hamshahara be intérêt za wanzoni zo kazi harna maungo yao. Kula mtu ana intérêt za hembati asisa. Be watu wantumba wana susi na avenir ya wasi mashababi wanzoni. Hello, bavole wo Neka vuhimi shababi vana sijida ya surongwazi haki. Wayo traitewa de séparatiste, de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas si. Elewa, waskar tujara kanas opinion zatu pia za diverger. Zakatu amba vale, lazima rudunge tu siasa ya CRC. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Hein? Wanazono angavua la wa université mba wa malagoni kasina hazua fanya. Aja université empati. Aja université empati. Aja mambia nonyo wanazoni maka université empati. Amba mtuna angie malavuna ndali memtras tumaini amba serikali mrenge hazini yeleo serikali asubutu shefu rais wa dawla asubutu arambia amba wamtishindi mfanyani hazi shindi mbani hazi na mgie malavuna mwende mwalimu zoko eli mais est-ce que c'est ça ce qu'on souhaite dans ce pays yodi ya maisha wasiria tsawo harna inti ya tuni amba vote ma élu war représenter war dailier jorienchi dans le bien vivre ijamba usubutura me mavale wa kushindir vahaziringi un jeune égale à un emploi un jeune égale à un emploi il y a des promesses électorales à Katolo 2016 un jeune égale à un emploi qu'est-ce qui s'est passé varenga zivoti qu'est-ce que vous avez vu mama doka tiona tsawengi même promotion zangu wakarengwa mahazini kwa telecom na harna institution nyingi wa kufanya hazi vangia awalisansie pia wantu wao wanazonwa awalisansi afanya nchini ajihedzedwa yo mshahara wahe maana nchini kaya vunguza mshahara wahe na gardewa na majeniali akaya va promesse amba un jeune égal à un emploi hein un jeune égal à un emploi na vangia asikidi majeniali awalisansi pia yelewa wakati lekomwa lisansi wabaki wavunguzwe mizahara un jeune égal à un emploi hein 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, on est en 2024. Mon frère, tu ne t'es pas encore rendu compte qu'on te roule sur la farine, hein? Tu ne te rends pas compte? Rasawa ngao kamaru hawailomba vani wao fanyilwa gonzi usirumi lodo wakati wa siasa uantwa wone maana lui il s'en fout vraiment de toi. Il s'en fout de toi. Muhimu opinion internationale waonemba ouais, c'est vrai, c'est lui, il mérite d'être élu au premier tour parce qu'on a vu dans ces meetings, c'était plein à craquer. Les meetings d'Azali étaient plein à craquer, normal qu'il ait 57,9% de suffrage exprimé en sa faveur. Pourquoi? Mana wasi mashababi car sindara elewa amba valer sijiuza risuuza ungwana watu na watonia watu risiuza riuzu harela 2000 usiburengera la 2000 halini uvolazo utieteni ya bleu wende harna mitingo ndo participer uudze maisha yao na ungwana wao uudze maisha yao na ungwana wao mao asutumaini na nchini mao asutumaini de 2000 zile wazipara valo ndo mbezo zidistumlio na zile usistilia credit ujo kensi va vous partager onyese dziwa ntamba kweli au msutene Azali Credia ole koma ulimwara la 2000 la komo bas usijon para honor shenyu esa ware donye miono critiquer siasa usijo critiquer siasa maana tini kwa fikiri siku ile vwa kojovola zira la 2000 mwambie mtu ulemba aha wamengwana sitojo na udza ungwana wangu basi badame soyezi voti zi strategie pia za uhibiwa zo zimadza wazipanga. Je prends un exemple. En 2016 En 2016, Sika Mamadou, raconte voté Mamadou contre Azali. Basi, pesa des avions, ça ko vola wasi ma MBV.
ambare hinda misutuni rijue ntongor tsefanya yani risakaje vote zile rifose tazipeve zile riziti entonto ne jue kemba mamadude apare mana mamadude akane serikali bevolomba nzwani wana nzwano kahimi hankonyo moja warongo mba cette fois ci mamadu na ke serikali de kaspara mamadu kapara zivote basi risidziwe mana islogan wa vinga wasorongo mbari gwanzima serikali ke risera pare rie rongwemba karsenda ra votera ndara jitiaela strategie wa vinga de warisidze rongwemba karsenda ra vote mana serikali ka paro shindo serikali yo shindwa amadeni kamwe na mangale tuzo zijuronga zijamba vonso andra wasambilo na alawe mana nchini wangazjawa elewa mba azalika wa vingia hairi wao wangavidwa ulawa mbao mashababi wangazija wangavidwa ulawa wajana na tsono ta video ya Salim Hafi akorongwa mbari politicien wekari yuhufa yani neka politicien askemba wa mzinga uremo wangu lazima alawe andre afe yani wasiwajinga lazima lawe weka manifestation rende rafumu arife yo tuarande fier warongwe c'est un politicien wananyangu meso i mouvement ya front commun warongwa mbari wantwa sihiri wa wande harna wa parana moroni wantwa wafanye defile mtu avenzo nafsi yahe asendre andra afuma shujinga mana zini zijirishwa meso zodi za hijiri bushini monomba wa makandida wa fuma uzuzia elections za bushini makandida wakana period electorali wakofanya kampani be wakahimi pia les 9 candidats étaient contre Andira Joelna monomba wa wasalia wa fuma na akota azivoti azirenge bavona nyanguma shababi mlungazija wanzwani wangazija wa mwalimu lungazija badameso au meso ngalo nefu mtasi jitole andramba sendodunga politicien andra afuma na politicien ole atrawa andazunga wana kensi na o wajiparamba urenda handicap au wajiparamba utulo harna kesi ondo dziwa yotsi dia maisha lazimoria tumaini wasi shababi na rihime nika kweli risikanya nkonyo moja badameso le 14 janvier ngiemi sutruni massivement rangwa asubuhi manara soro jua zi strategies vitsao ranguma huku woka walala ozunga wanto walika mwa prepare mbameso wa oskana ntongo de musfanya halini usirepare rakadha usivinga nchini bulletins zao zo jadzi wajua burezi wafanye bourrage des urnes yani wajadzi wangalie wakoshe zi nchini zao ranguma nze hoho le rakadha wajua stevale wapia msajaja vale kama ukiatumba bureau fulani anulewa au zivoti za karna mujua kadha anulewa votiza anuliwa wasidira perde wanzwani wasidira perde mana vukata mtutsu ntosubutendo ngomba ule kasfete mana mwana mzwani ko lazimu himo dailie watonia wa horongomba 2024 yo de tour ya shinzwani be usubuto rongomba mwana mzwani azita 2034 vu alinde tour ya yani tournita 2034 vu mwana mzwani ja pareyezi arume mrujai kweli mrujai wa mtulo na wongwa hufikiriwa leo sivola wana quelque bien ama subutu uzongwa nao amtato subutu na ufanya wami fier sikamaore wami na miti la maore tijanzwan vana ntwa kuna memba fahamu sende obe azala to ufunga sirongwa mba mta jwe mtungo na fanyile azali ne kamtu kasta kritikewa mtu fanya njema parasi kritikewa wanyawalo nazie mwenzi momuka kritikewa manachi parce que wafanya maendeleo mema ntiju hao avonto kuna mbiamba fahamu azali ndo usika vuna janzwan vantinene wantwa na memba hi bwana woku Syria wamtsirende Escole na zirongo avo de lazima ndisidziwa Raimori ya hado intitu ndajiji Raimori ya mbavaler sambilo mba hefambo tondo fungwa atorfunga pia tarkome au Raimori ya intitu developer jini lazima rekritike lera kafanya na rongomba kafanya lera afanya na rongomba afanya beriski wantwamba kafanya ewabwa samena wa atwana yotsidia maisha waswangwana wami mnovanomi mngwana wami washinyumakeli ya shimramani na mujifahari mba wami mngwana
wamika wasitana mshomba valwa wensangilia maisha yangu vodi komba valenso ndo mria risijomba wantu wa wengi wadunga we siasa yatu ya ipartijua riwo nomba wa wengi wantu komba waunga umono siasa yatu de wasalia wasiria manawa mahazina amba watotolo wasiria manawa mahazina amba watotolo wantu wangu msiri msutuni kabasitana mtumba todunga wa mongi ya msutuni londo achie kroshe yao amba usimvote de mtu fulani bavo una hane amba vandra para vani yezini kesi venzewa na mwangalie tu zijuronga zija na mwangalie zijuronga zijamba vontangia asidunga na lao nzwana tu vani volomba asiroria leramlambo tutulaha zinde mtware ngoma kwetu vangua udungu lijaliko wendri binga zija wengi wahimi massive mawarongwamba walemewa na igozi shamvu yezi ya igozi shamvu yani walemewa na dictature mwono rangurangwa ban kavaparo ka manifestation ya hijiri ninsi devi hijiro mbario democratiquement libre maranya kawa permettiwa wala gua waji prononce mana mtu mola gua asfungwa bezula gua ya ufungwa yo ngazija kaisi wasuro na wantu ngazija wasuro na mapolitisien ngazija wasuro na majournaliste ngazija wasuro na wantu ngazija mbo hima wala gua rongwa kadha wela vadondo dzao hao kaparo arete wamba wafungwa benzwan vani mtela gua basi vojitole na wantu amba wao walona zifaswa hawadu wajua ngomba ule na rengwa ndafungwa wantu pia onjwa vanun kao yeleo wantu pia osinjwa vanun kao mtu katsara ramrongo wanafanya mana mkawasi wamtsirisidia wamumriadi Allah yeleo undu wakati lazima waswa mzwani ribone haya hivyo amba 2024 nzwani karspara kura kasi prepare tu congélateur uheshwa sukia vilishi wolo mana kawasi kura kushinda wajua ule mengwambo para havi mana kavasi kura na mongalia na damu aspashe magaro ando hishuka wereme masama mzenge na vous jusqu'à quand nous en journée on va se ridiculiser comme ça on continuera à nous ridiculiser comme ça jusqu'à quand waswan zwane waswan zwane kutoka kamwenda halo maisha tureka wantu wamezi rendere kama mandia mtoni yodi maisha ya mia na wao hemwa para wana magari malbovu yao wana majumba mazuri yao wana zintongo nzuri za wasienshi fete na washiwao na wana wao wasiwana watu reçoivent promesse mba papa nsashia tableti usimamba yanto tashia tableti na valo sukiri mbata tamanso holewa wa homba mwana ne kushinda wampara wambao papa nsashia jouer mwanangu ntwenda nenda msambu tana more gamso vingia it's the maisha lazima renshi mzwanvani risonia haya wana remona wana halwanya wanshi na watu halu waswa watu wana wanshi rasama ongea tukashinda himaya rongomba nsi ya maisha watukufu na mpartager video pare mana wantu signaler video pare bloqueo na mpartager video pare wengi wayone na mete zikeri pare video i protéger we slati mana wantu signaler video mana zikweli za morongolo zo hodza yeleo basi badame sur le 14 janvier pardon waanzimu ambazi voti wazirenge hanguvu wasizirenga hanguvu jeje morde halo razona 2019 wasi bloquer mbazi wantu mongia ta l'école hulo wantu voter non wantu pare wangia wa bloquer kama wabota lere vire uparemba haya na 40 kama zivoti zirengwa kama ukemba mwenye ajideclare amba wa apara de le premier tour morde halo azinchini wasiria wantu wasiria manao jwamba unomwa hawaono pia za hijiri harna zinsi za Afrika bapia madiktateur wakaho madza wasalimiwa wambilwa basi kwa heri sana rwana zao zikomo ziviri elewa bavo rendezvous yatu udoma hauna elewa undu wakati watu lazima ranyese zina jomba ramengoni mwa zinsi za Afrika zikao amba zikodzo hayezi za peu zikodzo hayezi sikomba zistwaro zikodzo hayezi sikomba zisizulumu maraya zikodzo hayezi sikomba kasina susi na ushababi mashababi wangavi wajiparo harna mazilindo lirazini amba wao wasikenti tu kawasina hazimba do ifanyao yote dia maisha avo wakatoa tupara tuna mhire kokwa herangu koko tabako tamananya ta fiancé tanya dzahe tuna mhire amsensibiliser amba le 14 janvier risingia wengi misutuni rendera vote hankonyo moja riwane na yezini komba yezi ardhulumu ya maishatu usipara mwana mtashababi mordwami
vozi sikasungana na mtu antisamba una mahami ngavi simwambia mba tina 32 ans anaambia mba alishazi mchambo timsamba manati anaambia mba halolo babu mkinu na 40 ans eshonto tite hede kailo mavalile utse haya ya hulia manati ni zotambu basi kweli nika kweli tina 32 ans basi sona morti na 40 ans zo destambu zikaomba desire mawentini destongo hata mwana mtsasha babi umpara mamadza aduga kapara wakati maana usima asubuhi ufikiri usenda havi taupare vanu tauvire taupare shaula shahalali ushive uwana na watu washile umbesho na mawashile yoti nyangu manadamu hima asubuhi himba usirema hisabu na hima asubuhi vani usenda havi tanpare shaula shahalali nishile ni mbeno mwana na mshwangu na mangu washile yoti maisha mangu liyo disparo mashababi wengi walonzwan vani wengi walonzwan zode zwa para wao komba kawasina zinafasi amba wasona mba maisha yasenda naye wasibu arenge kwa samba asenda maure kwando zungwe maisha mema nuatrawe zitambuzini manayo risa kamba maha usomota uparama 30 wala kushinda mba mahora almiyateni suku azutashia munyo atiharna shahula ashila yo ya maisha renshonzwani elewa bavo wananyangu tunahime na arihime isuku ya mfumo vili ribangi na asubuhi ringie mabiro de vote rendera voti rahendra hawengi voti hawengi kawashindri zihibia na rahi voti zi resultats za motola na mtiria mafoto zi PV zile zile mo tableau au zi PV za tola vale mtiria mafoto zi garde tanika watsawa jwa hibie ne kemba madzawa sirna zi archive zatu rinazi preuve zatu zinanyesedzo amba muntu wo aremwa mazero mana mazero yatoka wengi watotsawa watrishe parwanye sedzi wantu mbarangu premier tour wanyawe rono candidat Burhani wa kujanzoni arengwa massivement ruono joua wa kujanzona arengwa massivement ruono kiki wa kujanzona arengwa massivement itoshoka ara zali kwela sijore mansoma moja to foro kamwe bavo makandida wangina lo aremangwe kasina wantu wao tena batoshinda wa vote bedo wa etude lazima kembari ta RFI ilo komba les médias corrompus ce sont les Français les médias de la France-Afrique si je me déclarais déjà on est le Rango le 7 il a déclaré que Azali serait élu à 57,9%. Mon joie. Vraiment la France se fout de nous. Hein. La France se fout de nous Comoriens et nous Africains. C'est le moment à jamais de montrer au monde qu'on en a marre de la France. La France ne doit pas s'ingérer dans nos affaires en Afrique. Parce que c'est elle la cause de tous les malheurs que nous vivons en Afrique. La France est là. Elle cautionne tous les massacres que font ces dictateurs. Hein. Elle cautionne tous ces massacres que font ces dictateurs. Et si ces dictateurs veulent s'éterniser au pouvoir, c'est grâce à la France, parce que la France leur parraine. Ils ont la merci de la France. Donc si aujourd'hui la France déclare directement Azali élu à 57,9% dès le premier tour, c'est parce que la France a des intérêts qu'il protège avec les Comores. Mes amis, mes frères et sœurs, l'heure n'est pas de croiser les bras et de dire que je laisse mon destin dans les mains de Dieu. On a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, qui va t'aider? Si tu ne t'aides pas, qui va t'aider? Est-ce que c'est le ciel qui fera un miracle pour t'aider? Non. Allah, tamazim tunarungwamba wakati swali swala rashauha. Yelewa, rihimer zunguhe. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقت رشوا هرنا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ناريهime ritsahe mariziki ya Mwenyezi Mungu katopushe watu wade dola mbinguni ule urika wasuruka tuma va epidemia siki rikawa wade kama taskurtu paranguvu ni kama Mwenyezi Mungu avenzi yeleo be mariziki lazima rihimeri ya tsahe basi mariziki yayo ya tsao kaya toja hatu nikakara himara wani sana ndima tindi kutojwa para tindi walila nikakwanda altabu wa parent rovile eltindila tendela dza la parent rovile waila basi ta siasa kutojwa para njema ntijwa onika kwa tsangilia basi risoroma marisavu ke changement ntijvani harna nzwani nira kensima la gonhatu ralinda mbade fulani na kiembeli havi wantoro ngambari mwatoto wa maji mwatono tono la maji del jauta lijana mwatu maji wantwa para wanu yelewa betu kamba na wanzona ronga tsinambari ni amoja de udzaya lulu vavoneka lo stronga mba aha na rilishe do wanzwani wanyita wantumlo maore
Antumlo maurene mna wajima zanyu nzwani na mwahere mwamemba he mangu he bangu he mwana nyangu zilisona tambuzire manzwani na muhime badame sur le 14 munge mabironi mwende mwavoti hawa wonsi mvote parti joie mvote Dr Salim mvote monsieur Asani Siaka wawe komba odu arvingia hairi mana suro namba parti joie de parti arvingia hairi nzwani vani na komor vani lo vonti mona sambia fungo wana damanga vaskitishi hao waona mana ntini sambia ka vingi dalili njema mbada kozanye sa komor vani de wantu wao vwa maizi amba sambia vingi dalili njema na komori wamrengwa mbalia sambi ka fungwa mba dhulumu mali za komori sambi afungwa maana aonhana mba we anaijirma arenge komorini ake leader we le leader politique numéro 1 alo harne komorini avovo azali amwana mba sambi anaijirma yo warungwa mana rimremengwe rimfunge rungwa mba we mwizi ahibi mali za daula rimfunge yo de mana sambi afungwa be sambi ka dhulumu sambi adhulumiwa maana wamezi ambao ida kana hairi lazima akeodo wao warumenti warenge wajadzema voshi yao wakihawema wainshifete wanere wakemaori nyombe zare masinzamu za ntini za honera nyombe zendo tunzo harna manzara kabasi zore zoliswa na comprime paris kumwa basi halo watu siasa walio maana ntini wadhulumu waliziriba nguvu zatu tazwani resedza wao na sona moru wana ntini sura ndongo mbati yelewa zodi zuwa wastana sirke kamare onana rikemba de nsawaza baliha yelewa rikemba do wasidi wantura baliha zinsawa rikemba wasidi nguo moja wasidi yani riske wantu na wake wantu yelewa bavo risike wajinga le 14 janvier yode isukurlo na lidalao la Komor rihime hanko nyumoja rirongoe azali nehi bas kadzeme ono halini wale meono karsi tuzare kadzali ni risingia de misutu ni ritezi bulletin hawengi risingia misutu ni ritezi bulletin hawengi ranyese dzemba wanzwani rilamuha rimaruha antokoro manzwano ala maizide amba il a fallu urone Dr Salimu vakoja vanimba ifulu ruha swafi vwaniaka wanawasale makapara wandra wakaja na hasira mbasir tsare nde wani hobeka para wavingwa mananti ni wantu akotsandwa nyese haiba ile wantu alwarongwa minhum Sarkozy na Salim Hafina Mirwadina wa Jimazai warongomba wa mzwani wo sersedelo na nguvu anyese dzemba mzwani wanzono wantu wao tidwa nori walo volozira limbilo hefuka mtsamdu wanda hija dzama bunjilio wanzono wantu wa mijin hao wala wasuona zihijiriwo biwarwazi wanzono rongwari ya Monica ambilo mwana wanzono rongomba ya Monica ya ambilo mwana yelewa warongomba ya Monica ya ambilo mwana vavuwa rwazi wa gardomoni de suku ya imo para le 14 janvier 2024 c'est l'heure où la révolution va sonner ici aux Comores. Et nous les enjoignons, on vous donne rendez-vous ce jour-là, ce 14 janvier. Ça sera une journée qui sera ancrée à jamais dans nos mémoires. Ça sera noté dans nos archives. Les enjoignés ont libéré les Comores d'une dictature. Parce que oui, ce 14 janvier, nous allons libérer les Comores. Nous allons massivement dans les urnes. Nous n'avons pas les armes pour les combattre. Nous n'avons pas les armes pour les combattre. Nous n'avons pas l'argent du peuple pour acheter les consciences du peuple. Mais nous avons la conscience qu'avec nos mains et avec les urnes, nous allons changer le destin de ce pays. Ce pays n'est pas pauvre. Anjoua n'est pas pauvre. Ngazidia n'est pas pauvre. Moéli n'est pas pauvre. Et les Comoriens ne sont pas pauvres. Ce sont les élus. Ce sont les élus qui nous rendent pauvres, mais nous avons toutes les richesses qui peuvent nous développer. Donc, ce 14 janvier, c'est un dimanche, nous allons tous montrer au monde que les Comores se sont réveillés enfin d'un profond sommeil. Nous allons montrer au monde que les Comores veulent prendre en main leur destin, comme la plupart des pays africains qui se sont réveillés et qui ont pris en main leur destin, qui ne le sont pas laissés dans les mains des dictatures. L'heure n'est pas au sommeil. On est obligé de nous réveiller et de nous conscientiser, sensibiliser tout, et dire à vos familles, à vos amis, à vos proches qu'on n'a pas droit à l'erreur.
Ce 14 janvier, on n'a pas droit à l'erreur. C'est le moment à jamais d'écrire l'histoire de notre pays. C'est le moment à jamais de montrer que les Comoriens sont un peuple uni, un peuple fort, un peuple de conscience, un peuple qui a la soif du pouvoir pour asseoir un meilleur lendemain dans notre pays. Chers Comoriens d'ici et d'ailleurs, chers Comoriens de la diaspora, chers Comoriens des 4 îles, réveillez-vous, enfants. Mtsonswami hibe vavo ifervanya nyingi shitswani tatsirenda hata mzungulira do yoyo. Vavo na nyangu zintambu de rizwani ya wazlawe harna nzwani. Zini mavutwamaya, yani twama kazivu harna maumo ya mtu asinda talawa twama. Mwezi Mungu atorswami, Mwezi Mungu arungwamba inama lansru yusra. Hakika vudziro de vanu vuka wangu be mtu ndata mtu ala watoma ajambia mba insi vanu ilo vani kesina toma bora jili mtu akulawaro astaghfirullah wa na'udhu billahi min sharri dhalika. Mwezi Mungu arupwe na mafikira maordi yayo na hiyo ya jaha sababu ya ukamba yezi kaomba de ilo vani kaisiri vaz nafasi ra yenshira jora kafieri na insi ya tura jora tsatsa ruha ziroho za buhara jora onamba kweli wasma raia ristambiha. Yelewa mtu anda tarongwa mbaha subura ujili mtu akola mojitu au subura ujili mtu akorenga kwa ambasenda maore wasalie wala ambasitawa maisha ya peo vani wafu baharini washinda wangia maore wasizama mirini manaka wasina zipapia za ukamba alo wafanya hazi waiparuhana wasiremu wangu usiremu wangu usipara intelektuali la makusudi la kanzuan vani la kantini be maisha madziro ya mpuse tangia maore andro kamba sila wasuzungu apare mwampesa ajuanga leo walonzwani andore mwangu yashikidzwa nzwani ajoba kivantsena ashenyo manyo mori mbuzi ya famo goni tailera tsoporo tina mampesa atwe zirala 1030 apashitina bavwe kwasa aregea ndasi kwa baharini kaka maisha diayo talini waswa nzwani ili tukauhalo wanga jarungwari mbeka limbe mananga jovenzana ils font tout pour s'aider nzwani vanwa sikarvenzana we mwana tamnyawe asid van ndongo van vantu madzaro za uziswaho za vantu na mbemba nurdini wa wotofunga wa wotoja wokusona mbavani ndeyezi usila wa mitisila wala tatovenza ulaona kamba minile kamu yani sina ukodzevu na wa msikodzana wawe bevu maraia na wapare vantu wayenshi wake masatisfait vantu wakubali elewa vantu waonamba kweli nzwani para vantu wasipara betu kamba wamfasi na miamba raza la fanya pare lo wa himo kianzo tobua goudron leule wa himo kianzo tobua goudron leule mwapara tilo moya ta para sima awarengwa sima tafuka mjamawe eswa wa himo kianza shababi utondobua pare leule na mbiadi ya maisha ya tumainoro mwemba azala fanya pare nzwani awati ya mavari domone awati ya mavari msamundu yodi ya maisha ya mwana msamzwani ya tumainu uya pare mausima orenge na banderoli ya bleu na mbango fungush twani mzende wae ye gwanzima teregeda goni nza suwa maana kusina hazoefanya de mwa 2000 ule wavola ona manso ule lapiwa hule mwende mlimu kura watukufu sisi sana kamule bena kotsani mhashirisheni ni mambieni kula mwenza matu atoyabua ayaoneka kula mwenza wangu atofikiri atabadamiso le 14 janvier rirenge en main ya maisha yetu na humwambia namba mpartager video massivement mana vantu asisignaler pare zikweli zisijilo hana mana nzwan vantu wanyu washashidwa la gonzwa nvani washashidwa asubutu arengezi mikro wala gua mana wantu wa oria asivyo ikata mojamba sila gua na wantu tawa mbaye hanyo wa museler. On veut nous museler comme des chiens. Mais moi, jamais. On trouve une joie en gun kao. Yeleo, on a katwa siasa et tout est permis. Ça lihidza tirongo watwamba, chacun a son opinion. Donc, tunafanya, mtwatsa sifilwa. Wamota mshwa ufanya au sifu mtumfanya tufanya tongo nzuri dono watu jivua tutasarutsa. Astaraya. Ranyano wamota ovenze mtumfanya tongo nzuri ajivua umwahe ubuha basi watu atosifu. Wamempa anfanya mbovu tumsifumba anfanya njema. Tunafanya mbovu tumsifumba anfanya mbovu. Tunafanya njema tumsifumba anfanya njema. Yelewa. Bavo wananyangu sakota na mrengano wakati pia sujwamba mwa wengi ine diskuru isimjivyani
ritoparana wakati do vani rehla gwa bavuna vavo siasa manar si jomba yo muhimu rila gwe washashi de kaspara kalima yanu warongwa nzwan vani hahuria yelewa bet na yakini ambazo nazirongoa zitongeza wengi mengoni mwanyu maruha maongo mfaso ndada gona ramwambie mahemba rangu ta mwanya holo mona badungwi parti ile ule natundo msheuza mwambie mwanyangu tafadhali bua matso uangalie uone ujue mbavani wasi wanzwani rdhulumiha na undu wakati wa lazima rihimeri rongwemba rilemewa sinyongwa mhono alini rongwemba rilemewa wasi wanzwani rilemewa hivyo inde dalao latu inde la clear tu jorbuliao maisha yangina na maendeleo yangina risike wanai nzwan halini amba mzwana mota extra pardon mota carte nationale usipasha ondenga zijondo fanya carte nationale usiliva unawili so live 40000 aller retour yo 40000 tu mbado unawilo aller retour vokara tiane shahula utoshila uho na zifre de transport yo carte nationale uta au passeport uta ondo fanya lo haraka elewa una chinia imprévu kwamba lazima pale passport yao lazima pasho ngazia sur place ndo ifanya haraka lazima live 40000 ambao una wili turabuzi vondo ato basane 40000 ni 45000 tutomba fanya des passport bo jeunes wanyu ya maisha tsao décentralisation des vies wanyawe décentralisation des vies wanyawe yo dia maisha mzwana lazima arkentir shindara wanamba vani serikalini sir bolumu bene kalona mjema zao harna biro orenge hazini usilivwa marala alfunsanule usuronga maisha yasenda manao mwezo hifo sparotia poshoni volivwa marala alfunsanule mwezo hifo parotia poshoni usuronga mbana wabaki nzwani hoya afete nzwani afete mana uparala alfunsanutia poshoni ndo kushinda wajwamba na kama kumide mwalivwabe baki wantumia teni mbaka walivwa wasiensheje na wana wao ni kartujora kamba riri slowly radzawana rapangana joza tu fami manaje mana karsina hazi lazima rlole ridze wana arfanyisa tu fami be toka ertoenshijeje na serikali kasir vaz nafasi serikali kasir vaz nafasi ra jora enshina jora tsatsaruha na wanatu raenshi ni simpar ya vani ndegen mwambeli mwananya washi nyambwa mrole mtumswami wa nyambwa mrone katrongwa be kafaru deni mrongo we mrujai ali komba ari wedalo na siasa ya kandida wa gouverneur wa Nzwani asubuta rungambaro wa Nzwani ribaki ta 2034 vor pareyezi ya union ni mwambie mvazirisi mwana mnyumake le mordwaye ta pare la uhea nyambo amrone kalisi pare la uhea nyambo amro la urenga ansa hitarhe nyambo amro kavu pare na okusinda maezi wende kutula mapare wasima makande wasima do tulwa mriju malavuno otangia nyambo amro oksidel paro nyambo amro kolinga nyambo amro ta pare la gudro la timu elewa avomro jai zirisi elewa kama biro ya kamsambu wantu wako tulwa visa waenda wantu watao konsula ikanti ni somele de konsula ya kamsambu itolo ivelo hadi ngazije mpaka mzwana lao vanande ngazije waswa mzwani karsina mana idelo mzwani voka kutua wantu wakorengwa balomba ari mzwani mkutuzi mzwani mtamadzi hambandimu mananzi astaghfirullah ngono mbatampa atola atambuvi mana mzwana emo de hakiza hambelo mbaro mkutuzi konsula ya kanzwani ya kahombo itolo velo ngazije mzwani mota papier paka pashe andre havi and ngazije havi vavo maisha diavi nzwani lazima ke kama mnaihalu risidai vaka tongoza ka decentralize nzwani van raenshi yero vavo wananyangu mwawengi rangu walo masiwani rangu walo mabarani na mpartage video iwonona hawengi muisinyale manava wengi watawafanye nzia omba te video anulewa hau kama valet la guanai netala guanai wastawa sinyale video behazizo wananyangu deni miao zisoma hazanyo na ikati mrengeni wakatonyo tikamunda bezinde zihairi zatu de mana raketi vanirizi menyao nitia mrenga una markeza mutitia kredi halo kombatisfanya hazimani para marke na minstrenga markeza mutitia kredi sila guwa hahom hashirishan duanyu wananyangwa mzwani rike hashiri maungo yatu risike maguni ragogorewa au magurueti ragogorewa randararumilwa talera kasina manarahentiwa undu wakati ra lazimori hime rirenge ideste yatu mihononi rimie Mungu mana zini pia zini dua rimie Mungu awasulishe harnayo
mzonu komba de rauti kavani badame so le 14 janvier mwezi Mungu arwasulishe arrive zihairi na wae tena na huambia tena na kama mwezi Mungu ajalia ukandida watu ambadi apara Dr. Salim zoza fanyishi hanzwani amba wanzwani wahimi hankonyo moja wamvote azali vo apara izi vote afanyama wamzwani le ma enemy numero ewahi risizone tena za hijiri vani maana rambilo amba mtungwana wejulu hanadi wakati komba astimiza paroli vo hadithi ya rongola an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arambia amba kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatil المنافق ثلاثة على ما زمت منافقي إن شاء الله ومتى وجمت منافقي على ما زين إن شاء الله إذا حدث كذب وإذا عندها حلف وإذا هت من هان يعني هم ولا جوا ويرون جوان تامبو منافقي ومتى ومجوا هم ولا جوا لما كلمة هين تامبو دزلا واو إذا حدث كذب هم ولا جوا ولا جوان تامبو وإذا عندها حلف أيرجعنا وهاندي ويكاوتميزا وهاندي ولي aherenga wahandi mtunafiki weka utimiza atuambia mba ni vote vanide wakati fulani takadanto fanyilia kadha katotimiza maana wa mnafiki paroli zake katojwa za timu wa idha out min han enta kajila ko parwana na zintambo zile mba inkweli na sana mba yaha sidi halu basi zala mazona na zirvenoshie ngazijaru ngwari yare mwambili wa venzi wasiremwa ya handa rukubali remwa ya vili rukubali remwa ya rukubali wanyawe tavia jini lo komba wanyawa ngazijawa himu arambi amba nzwani na murive dalao wasonzo ndo lazima rafi wangazijada dalao dalao dentini le hururu mwaliko hola mbuyo lini rilito we voro ngomba rilemewa walafu aminkum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.